وما علينا إلا البلاغ المبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga urip no Allah, tumatan di nga matano sa pamamakingan, damakan direnon si sagyang kaiya kalilimut tanong, di tanoron makapamagpeda, makapantag si sagyang kaiya bendingan sang kaiya agama tanwa agama Islam. Si sagyang kaiya oras tanwa kapakapumagpeda tanong na ayay niya mapipikir tanwa bagan tanong sa makampataw sayan na giyang kaiya makapantag sa giyang kaiya ribat sabot si sa giyang kaiya agama tanong agama Islam. Adna mga tao giyang kutuwa kasasabutiran ko agama na marilibat. Giyang kutuwa kanaliran na si sagyang kaiya agama tanong agama Islam na mariribat. Giyang kaiya kakaro kabintang tanong na ayaman na niyan na susabaat na aya ka sasabutiran si sagyang kutuwa sabot ako agama na si ibu ko sudah da masjid na diron maapad so sisa da lumayngad ayamatan nagyang kaya agamatan no narang kumaya si ko lamo no kakaro kabintang tan ko di tan kapagintaw sang kay dunia. Kanaba aya bu pisuldan yan na kasimbayang, kanaba aya bu pisuldan yan na so mga masjid uli na mga madrasa, kanaba aya bu pisuldan wagama na kabatiya sa Quran, kataman si ku kandegadegang, taman si ku katanur-tanur ku kapagingad, taman si ku kandedarudupa. So pisusun ayam nanian na ikapiyaw kapapagintaw tanong sa giyang ke dunia na palayaanan pisuldan o agama. Palayaanan na bigan mo agama sa kukuman na gumanga syarat na gumangaw kita na gupaparangayan agyuti pagukitan tanong si isa giyang kaiya ayam nanian na di tanong kapagintaw si isa giyang ke dunia. Kagina ni kaketong na tanong sa giyang kutuwa di tanong bebenugan akatugumpia nagkapakapas siku di tanong kapagintaw sang kaya dunia nakapakapas sa alungan amuri. Giyutwi ini siguro katanong agama kailangan na so kapagagama tanong na kanaba tanong sa samili. So kapag agama tanong na kailangan ayak sulit tanong ko agama na sulangon o suguan wallah na perati ang tanong na ipunggulalan tanong na gusulangon o inisapar wallah ang mga lalangan na penanggilaan tanong kaginan agama, ginan ititwa agama. So Allah subhanahu wa ta'ala na patawagan yan lalayon sumya maratiyaya lalayon tanong patawagan wallah sa ayak patawagan tanong wallah na
petua gi rakatanu penanalu ni rakatanu agiang kutua kapenggel bekatanu ku agama sa aya rupa na kapenggel bekatanu ku agama na kana batanu psasamili kana batanu pemilih giuti pitur wallah ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah hei susiranu tua mia maratia ya na sulidukan ku agama sakalang-ulang wanian aya pitur wallah na aya kapagagamatanuna kalang-ulang wanian kana batanu psasamili iya giang ka iya Islam kana batanu psasamili iya giang ka iya agama ka aya ini suku Allah na aya ka penggel bakatan ku agama na sading sa minitaling mo Rasulullah asuguan na penggel bakatan na sading sa minitaling manian ini sapar di nalalangan na penanggilaan tan kagianan kanggel baksi ku agama ginan itu sabut ku agama wala tattabi'u khutuwati syaitan na ubani tunduga ubani keduga agiang kutua mga pase syaitan mga lakaw syaitan kagiang kaya syaitan innahu lakum aduwwum mubin mataan asu syaitan naridu ini sama payag aya piya kare katan wallah na giang kaya syaitan naridu itanu sama payag kana batanu pengunuti si kuditanu kapagintaw si sagiang ke dunia aya patut terketanuna giang kutua ditanu kapagintaw ku dunia na penanggilaan tanwa giang kutua mga lakaw na pasu syaitan kasu syaitan na upama ko penggeda-gedatan na ayaman nariya mala akia pukas o aputan wa Adam si ku surga na si minisabab ku iblis alaihi la'natullah gitui ayaman nariyan na kailangan na kapenanggilaan tanus kanian kaayad na kabayaian nagyang kutu kipagunutan niya nakatanu si sa giyang kutu ararang itu Allah giyang kutu akapusang si kukanarakan kaya mataan na su iblis na ipuun din sa paganay na kiyasigan rakatanu na gito'y sabab kaya sababan sa kaya pakawayan na si kusurga kaaya pakasal na tao sa kanyang si kusurga na sa giyang kutua kaya pakawayan ku surga biugo sa kanya nun wallah na piya naman namaran yan imitulun yan na si iku dunia ama po kasiyan ku surga so Adam alaihi salam giyanan ini sugur katan wallah agiyang kutua kasulitan ku agama sa kalang-lang man yan ayamana niya natigo Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala natigiyan naman يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع أرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك أيكون معنى أجيان قنن آيات آتقوا ابن كثير رحمه الله تعالى na di kunturun wallah ipasugu yan ako mga uri paniyan amya maratya sir kanyan agum yamangim benar si ikusugu yan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakapitinan si kulangun utangkay uri na bakaw Islam nagusto mga suguan yan nagusto kang galabaka si mga suguan wallah nagusto kibagak na kulangun umanga ini sa parian sa sadin sa kegegairan ayat pitur Allah nasan sa kegegatan si giyang kutua kapung tantanu si kusuguan wallah giyang kutua kapung tantanu si giyang kutua mga panduan rakatan wallah nagu panduan rakatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si giyang kayaditan o kapagintaw si giyang kaya dunia giyanan isabab ayaman akia binasa mga Yahudi o mga Kristiyan na sabab si sagyang kutua kaya sa samili ilan si ikuwaya makna niya na pangitabaniran kaya sa samili ilan si sagyang kutua minitaling makiran o mga sugukiran na sabab sa piso samili aniran
na miya binasa agiang kutwa di iran kapagin tau sisa agiang ke dunia. Na lagi dah agiang ke betatan. Gupon tanu aya makna nian na susah milih isu agama. Kadi tanu enggulanan agiang kutwa mga sugun wallah apa mamilian tanu. Aya buat penggelebakan tanurun na sami pagayunun o ginawa tanu baya ginawa tanu. Na mata nakakabinasa agiang ke kapagin tau tanu sa agiang ke dunia. Malagi masusu at tanuan takadi na kailangan na makapangunutan tanu si wallah. Kailangan minggulanan tanu agiang kuto mga sugun wallah sasadin sa kegatan ron. Sanca kegatan ron. Kaya susabad na di mamamili. Pepamamili anian suagama. O pamakwaya makna niyan nagyang kutwa agama, giyang kutwa galabak, giyang kutwa simba apang galabak kaniyan. Napakayon kubaya ginawa niyan, napanggalabak kaniyan. Na upama kumarga na si kubaya ginawa niyan, natuwarangan niyan. Udi na ay makna niyan nataplis niyan. Nagyanan kadaklan adi magagama si sagyang kay masatanoy man to. Giyanan kadaklan. Kumakalilid ay makna niyan na diing galabak ko kapagagama si sagyang kay masatano api sa milian usab edsuaya makna niyan na agama tanu agama Islam. Nanto na Peter wallah aya Peter wallah subhanahu wa ta'ala natigian manai afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Peter wallah o pamati wallah napaparatian yung susabad ko kitab na sasangka ni susabadun baad na balas uming gulawlasan tau aming gulawlasan atig manai wallah enunta na aya balas rakanian nagyang kutwa kapakarunda na si sagyang kaya dunia si sagyang kutwa anungan amawri si kugawi iya kapanguyag na aya makna niyan napaka ndudeng siran si kumailot asiksa nas wallah subhanahu wa ta'ala na kana ubanian dedarainon sunganin ad inyong gudaulaan kana ba hindi dedarainon wallah subsuan tanu si sagyang kaya dunia kagyang kaya di tanong gudaulaan si sagyang kaya dunia napala-palad na katawan wallah kana ba hindi kalilipati wallah subhanahu wa ta'ala kagia ina aya makna niyan na kaumatan wagiang kutwa raradian kaumatan wagiang kutwa unganian si sagiang kutwa kapakataling matan si isa dungan amuri giang kaya di kasusamili usabad ku kitab di kasusamili usabad si ku Quran di kasusamili usabad si sagiang kaya agama nagianan na kaumeran din apa makarunda na siran si sagiang ke dunia na kumayran dampan na si isa anungan amuri na isa ini ay kabibina sa agiyang kaya kapagpagamatan aayamanan yan na amay kagiyang kutwa papagusay kuagama na api ang ini lakalakapaw lama na amay ka din kami pagayon na sa grupo na ayamanan yan na tiyalikuda na ka amay kakambidya ka sa grupo na tiyalikuda na ka kagi ayamanan yan na di pagunot sa agiyang kutwa grupong ka nantunay Peter wallah kullu hizbin bima ladayhim farihun oman isa ka sa grumpong na ayabu ikasusuatian nagu ikasusunurian nagyang kutwa sisirkan yan aayama na niyan nakapitan sisirkan yan nakapitan nagyaya mangurip na Allah isa niya maka-aantiyur sa giyang kaya kapapagagamatan makabibinasa si sa giyang kaya kapapagagamatan asuman isa na pisir sa milian yan suagama Isusamilan yan agyang kaya kitab Allah subhanahu wa ta'ala na dinan din geda-gedaan agyang kutwa bupakataling masubuan pagkalui aya makna niyan nasubuan na upama kumipagay yung ginawairan na panggulaulaan niran na upama kadimi pagay yung ginawairan na aya makna niyan nagtawarang niran ginan di ka pagagamaw sabaad ginan di ka pagagamaw aya makna niyan nasabaad si sagyang kaya masatan na madak lagi ang kutwa kiyang dulaan si kumyang una lagi cisagiyang kutwa masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa ilani man nagyang kayamyapan tu
So mga kafir si mga Quraish, asiran so mga tao asiukiran wallah so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ini sub wallah agian kutwa kapamanu akiran Nabi sallallahu alaihi wasallam fitru Nabi sallallahu alaihi wasallam tigiar manai ya ma'syara Quraish ama walladhi nafsu Muhammadin biyadi laqad ji'tukum bidzabh. Tiawag Rasulullah sa mga Quraish ating man ay Rasulullah ahay sakan wa mga Quraish na ibatat na tigyan si Allah at tangan yan sa Ginoo Muhammad at tigyan man ay kamataan aya din amin italing umakur kanuna penumeling sa kanan. Ato na ito'y sabab na ayaman na niyan nagyangkot wa mga tao nakatawan niran adna kadna niran giyang kutwa mga tao nakatawan niran amariribat agiyang kutwa agamairan katawan niran amariribat agiyang kutwa di ran gelebakan miya kataling umakiran sa Quran miya kataling umakiran sa Islam agiu tuwi untol kiran dinuto na dairam penutos sanai katiari mairan din aya amya ngadin naswallah aya pepeg pernaswallah aya pepenguyag na pepeng imatay naswallah subhanahu wa ta'ala uga idna dairan tabisas wallah dairan pakai sisas wallahu subhanahu wa ta'ala siku simba aya makna niyan na miyangampi tasirampen udi na aya makna niyan na miyanangin sirampen miyanunggun wisirampen sa salakaw siku Allah subhanahu wa ta'ala nagi kumakalilid mga urip no Allah adna Quran adna sunnah o Nabi sallallahu alaihi wasallam adna usayan o mga sahaba adna usayan o mga ulama nadapang unuti usabaad kaayad na piyang unutan usabaad na giyang tutua baya ginawa niyan na ilaling mo na giyang kaya masatanong mera-mera nga giyang kaya pagpakataling umagrupo ay pong binasa si giyang kaya agamatan wa agama Islam laborun si sagiang kaya sisikat sagiang kaya bitira si sagiang kaya sosial media ayam makna niyan na kaya binasaw pagtao niya kau masih alfitrah apa pengusay ko naman buku agama ay nunta na ayam makna niyan na di niyan panutunan na ayah guru niyan nasi na iyan aba iya salaman kiro paririmar niya kau mamambuagi yang kaya pembetuan sa auto adi niyan teruna kailangan na basta apa gagama ka nadang ka makapena ko to umanisa na aya makna niyan na pepakaw ma umanisa na adna dagingian na inunta na giyang kaya aya makna niyan na pepakaw ma adi imbala sa di niyan mitembebisi ko mga tao na aya makna niyan na daban niyan sabut si sa giyang kaya agama tanu agama Islam giyang kutwa mga Quraish naigira ini senciran Peter Allah subhanahu wa ta'ala wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah upama ko'y pagisya kakiran o antawa imiyadan kiran na aya din na peteruniran na aya miyadan kami naswallah na aya biya kamu masaun na tatarima nira naswallah na miya nga din swallah tatarima nira naswallah na sa kaniyan ipapanguyag tatarima nila na suwallah na sa kanin ni pagpagapar na pagpangimatay nawid na dirang panasimba suwallah dirang teram bisa na suwallah kaya makna niya nakasimba siya kaniyan bisa sa milian usab dagiang kaya ato na iniba na agama tanwa agama Islam giyanan mga urip no Allah kailangan siya katanwa giyang kaya kapagpagan na datan sa gayang kaya agama kailangan na mapaganad tanong sa agama so mga watatan ay tulad tanong sila na si sagiang kutuwa ay makna niya nakapaganad sa ilmo si ko mga madrasa ay tulad tanong sila na si sagiang kutuwa mga madrasa kaansiran makapaganad ansiran bubuluy ang mga ulama ansiran mapadis si sagiang kutuwa mga tao ay makna niyan nasiran isibit ko mga pagtao siran isibit ko mga mulia tao tanong si kuwaya makna niya na ikapagintaw si sagiang kaya dunia mga urip no Allah maginang katano inang kaantano agiang kaya betad tano inang kaantano suwaga matano inang kaantano so di tano kapagintaw si sagiang kaya dunia na sampur na yan apaginang kaantano na agiang kaya agamatan api aso kapimbiya tatano kung mga watatano
kena balangun amadrasa namia pakaya tagu na kaun suwataka. Kakapa kaya ini tulud ka suwataka ko paganadin na singga bismiyawit cagian ko toy pa kanarakayan. Laboro ni manto. Mga turil di pemumuraisan sa Quran. Salakawa kapitay po pumangandoron. Nah, amay kaditanunan may nangka. Na mata na kaduun-duun tanun ka. Aya katawi tanurun na sumanga watatan na aya makna niyan na miyawit ko titua. Paganadan takin mo bisa kagiyang ko tua inuita na kaun na upama ako bedak na mapaibunta na bedak na biyun sa losa sulad. Gina ni masuswa agiyang kaya betatan. Man to na miya kadak-dak na. Giparparan na giyang kaya aya makna niyan na miya kadak-dak la toril na sumanga lokos na aya katawiranun. Na asar ka anto ni ba na toril asar ka pepengadian na tigilan na miya kapia-piad na ya. Di, kailangan namin pangingisutan wag yung kutwa pagwitan tanong kung mga watatan. Kailangan namin pangingisutan wag yung kutwa darpa. O di nagyang kutwa ayaman na niyan na madrasa apagwitan tanong si kung mga watatan. Kagiyanan ayaman na niyan na kipupuga saan tanong ko kindawan rakatan mga watatan si sa alungan na muri. Aya pitir wallah natigiyan man ay. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ay susiranu tua miya maratiaya na lidasan niyo sumanga ginawa niyo nagu sumanga talo karakan si iku naraka jahannam. Ini sungguh katan wallah ay lidas tanu sumanga ginawa tanu si iku siksa wallah. Si iku api ku naraka jahannam. Sumanga watatanu pelidas tanu siran pun sagiang kutwa siksa wallah. Waya makna niyan nakapakataring matam si salungan namuri. Nana ini dulu ka sa madrasah suwataka. Aya katawing kaun na suwataka na. Miya ka suwa sa titua ka pagagama. Tay inubab sa giyang kautuwa inuita na kaun ko waya makna niyan na paganada niyan sa ilmu na salakaw miya suwa yan aya makna niyan na ilmu. Kailangan na aya makna niyan na giyang kaya agamatan na paganadin tanong. Pakapandakalan tanong giyang kutwa ka pumamakin nga tanong kung mga ulama tanong. Giyang kutwa di tanong ka pamamakin nga si kung mga usayan mga ulama tanong si sa giyang kaya agama tanong agama Islam. Kaya makna niyan na anto na iba na giyutuwi kakauna tanong kung mga ginawatan si sa giyang kaya siksa wallah si isa alungan amuri. Kailangan na mapaganad tanong giyang kaya agama tanong. Mindo tanong kung mga watatanong ayamatan na sumanga watatanong nasir katanong misasang kota giyang kutua kaptugumpiran giyang kutua ayamat na niya nakapakapasiran auditanong siran din dagisi kung mga madrasa na mataan adisiran din diran din maswa agiyang kaya agamatan agama Islam. So iblis natatarimaan na yan aayakad na naswallah nakagiyang makawas kaniyang kusurga abugon sa kaniyan. Nanto na ipitiro yan. Fa anzirni ila yawmi yub'atsun. Pitiro yan na Dia kung kapasikwi sa niyawa. Siniyan piyamang ni sikwallah. Dia kung kapasikwi sa niyawa sa taman sa mau maagiyang kutwa masa. Ayama na niyan na kambang kita sa giyang kay dunia. Ayama na niyan nakatawa niyan adna Allah. Tatarima niyan na ayap simbahan naswallah. Apa makadinian tatarima na ayat persimbahan naswallah dadinian pamangning wallah pakala natangkung ka dia kung kapasikwi sa anyawa sa taman sa limo maagiang kutwa masa kapagwi ga purman na si iku manguri penaka nagito na piya mangninian si iku wallah ay no to nakagian didig niyan suwaya makna niyan napagitaw minsan pa na sa kaniyan na biugo sa kaniyan wallah sabab sa giyang kutwa kaya pa nakaburian nasuke bugon wallah na ayam na niya namya kapamang ni si ikwallah sa ubas sa kaniyang bakala na ta wallah uba budi kuwi wallah sa ayam na niya newa si sagyang ke dunia sa taman sa mo maagyang kutwa gawi anto na ni ba nakapamya giyanan mangulit wallah kailangan sila katan wagyang kaiya ayam na niya na giyang kaiya di tanong kapagagama giyang kaya di tanong kang galabakasi sa giyang kaya agama tanwa agama Islam na di tanong ka pamamilian minggula lang tanwa giyang kaya mga subo na katanong wallah minggula lang tanong sa mga
panduan rakatan wallah mga panduan rakatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sayang kaya ditan kapagintaw sang kay dunia ginan kailangan nakasabutan tanu su agama kagi sa tanu na ayabu katawan tanu agama nakasumbayang kapamuasa kabagay sa syakat kasiminar ginabi katawan tanu agama ayabu penaperhatian tanu agama nasabu sa ayam makna niya nami pagay no ginawatan na upama ko di pagay no ginawatan na ayam makna niya na di tanu terima ini mano to anda mana di ka di bato ka pagagamatan anda mana di ka binasaw ka pagagamatan upama kabatan pumamili yang kaya ayam makna niya na agamatan wa agama Islam so mga munafik na inusiran man kirarangiti wallah kasiran nakatawan niran na ayakadnan nas wallah katawan niran aayap pesimbaan nas wallah katawan niran aayam yang adin nas wallah ugid na piyagiran sa Islam na inisul niran agyang kutwa kasasang kairan si wallah inisul niran agyang kutwa kasasang kairan si wallah subhanahu wa ta'ala igira miya kau masirar ka miya makatila-tilagi katero maka masirarkan amia maka piya-piya katero ranto na ipitir wallah idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah igira kuna miya kataling masuk mga munafik ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadidan tirun idza ja'akal munafiqun igira miya kataling warqati wallah su mga munafik nadidan tirun na mata na sa kami na sasaksian miya mata na sa kana tituwas wallah sakana tituwa sub wallah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh nasallahu subhanahu wa ta'ala nakatawan yan at sakana tituwa suguyan wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun nasallahu subhanahu wa ta'ala nasasaksian yan amataan as mga munafik na sira na mga bukag sa mga munafik na mga bukag ayamana akiabtuikiran wallah sa mga bukag nakagisiran napapayagniran so kapag Islam papayagniran sa Islam na ayama na niyan na isusulan nila na giyang kutwa kakakapiriran giyang kutwa kasasang kairan si wallah kasasang kairan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pepelimpang niran sa wallah na daa pekelimpangiran arumwar si kuma ginawairan innal munafiqina yukhadi'una Allah matana sa mga munafik na ayamanan niya na pupelimpang ni Rasulullah wa huwa khadi'uhum aswallah subhanahu wa ta'ala ipembedala si kulimpangan niran wa idza qamu ila salati qamu qusala igira ini tindigiran susambayang na tumitindig siran kusambayang aki kabubukalan wa yura'una an-nas asiran na ayamanan niya na makiilaylayin siran ku mga tao wala yadhkuruna Allah illa qalila nadiiran ketadman suwallah asar muarsa ay maknanya namanya kaitu miya kaitu agi ang kutab kita demiran si Allah subhanahu wa ta'ala naginan mangurip wallah ikadwa na pitir wallah subhanahu wa ta'ala tigian manay alladhina yattakhiduna al-kafirina awliya susirano tuwa pembaluiniran so mga kafir ang mga dukapila babaluin niran so mga kafir ang mga tampil asalakaw kumya maratiyaya ating manai wallah subhanahu wa ta'ala ayabtaguna indahumul izza fa innal izzata lillahi jami'a upama ating manai wallah na pembebanugun yukiran suaya makna niya na bagar mata na ayat sutitu bagar na lamunan sisi wallah subhanahu wa ta'ala so bagar na siya nan ketun wallah kana basi ko mga surangatan ko agama giana ni Peter wallah bielu niyan mangusu mga munafik aya makna niyan na aya darpairan ko neraka nagian ko to titua di dalam neraka ampas neraka tapi Peter wallah innal munafiqina fi darkil asfali minan nar mata na sa mga munafik na sisira na si ikuya makna niyan na ampas o di dalam ukanarakan walan tajid lahum nasira sadid na aketuun ka abagi aniran ayam makna niya napanabang
Sebab si sagiang kutua aya makna nian na kia pangunutiran si sagiang kutua baya aginawairan. Sebab si sagiang kutua kia pangunutiran si sagiang kutua okit taribat giang kutua okit aya makna nian na pepakalimpang si sagiang kaya aya makna nian na kapepegagameran si kudiran kapagintaw si sagiang kia dunia. Nah, nato na isibutin tanong si sagiang kana na mga ayat giang kaya ino sa itano mga ayat abiya tiya tanong kagiya na aya paganero aya makna niyan na kalikasawan rakat tanong udi na mapakaraya gira rakat tanong na inna ad-dinal haq alladhi la yaqbalu Allah ta'ala min al-ibadi ghairah huwa dinul Islam. Mata na ayat itu agama benar aya buterimaan wallah subhanahu wa ta'ala si ku mangauri penian nagiang kaya agama Islam gina ni miya karya dan naterimaan wallah asalaka wa agama aya buterima dia nagiang kaya aya makna nian na agama tanu agama Islam. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Mata na ayat itu agama aterimaan wallah subhanahu wa ta'ala nagiang kaya Islam. Nantunay kari na sa diterimaan wallah yang kutwa salaka ku Islam aya pitru wallah subhanahu wa ta'ala natigin manai wa may yabtaghi ghairal islam dinan sadin sa tao ang bebanu sa salaka ku Islam aukit udina agama falay yuqbala minhu nadiru nutu terimaan wallah wa huwa fil akhirati minal khasirin asakanian nasi isa alungan amori na pada si ikum yang ada lapis pada kum yang ada lapis si isa alungan amori nilai ni mananan mangorip ni wallah agiang kanan aya makna niyan na antunin ninba na betad agiang kutua mga tao aya pitun juga iran na salako ku agama Islam niya lapisiran da bagi niran aya makna niyan na antunin niba na balas si sagiang kutua galbekiran sabab si sagiang kutua dairan ukit yagiang kutua ukit Islam gina ni mapagane ya pakare grakatan wagiang kanana mga ayat aya makna niya na piyamamatiatan na ikadua abiya pakare grakatan na inna syirka la tanfa'u ma'ahu ta'atun ولا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا بل هو محبط لجميع الأعمال الصالحة كبيرها وصغيرها هذا حكم الله في كتابه وعلى لسان رسوله أي معنى بيبقى قرية جيرقتنو إكادوا بيبقى قرية جيرقتنو نسوقا پناkuto nadedin aban yarakatanu kingge yaguna lagu giang kutua kapag pedau kapan aku tua gu susimbek wallah kekuatan sabali susimbek wallah diterimaan wallah sutau aya makna nian apa aku tu giang kutua simbanian giang kutua pekibugenian asadaka giang kutua kape peginon tulanian giang kutua dinian kang gelebok saparalo giang kutua dinian kang gelebok sa mga sunnah na diu tu terimaan wallah subhanahu wa ta'ala kagi itu nakilang yang sumang amal utaw ang mga pipia melagid mga ala aya makna niya na amal anta kamaruni-runia aya makna niya na mga amal na pagilang wallah giunan nakukumananan wallah matatawsi ko Quran aw mga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga hadis Rasulullah ato na dalil sa sukapan ako to napilang yan nagyang kuto mga amal nagyang kutwa katur wallah subhanahu wa ta'ala walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik sabnar ini ilaham raka nagususinan utom yaw na anaka la in asyrakta la yahbatanna amaluk ibetad nating manay wallah ka upama ko panakuto na may lang din su amalaka wala takunanna minal khasirin nagukapedikan na si kung mga tao amyang alalapis kapedikan kung mga tao amyang alalapis ayama na niyan nagyang kaya aya makna niya nakapanakuto na pakilang yan so amaltan na ikatlo inna surat al-iman al-zahirah la takfi li najati al-abd min adabi rabbih giyang kutwa mapapayag aparatiyaya na diutu kesanaan ibaw to kilida so tawsi ko aya makna niyan na kanaraka niyan siksa wallah
Anto nagi ang kutua buntal o parati ay marayan. Paman nagi ang kutua papaya ginutaw. Akala iya ni parati ya. Dadi itu kesanaan ibu tu ipa ka surga. Ayah pagilin wallah nagi ang kutua sisi ku puso. Uno mapapaya ke so parati ka. Amay kagi ang kutua puso pa na miyang irang kiram sa ayaw na niyan nakasasangka. Sa iku sabay di ko mga subun wallah subhanahu wa ta'ala. Madak lagi nan. Kenapa ayah tarima iran ko parati na bagian kutua parati matatago ko puso. Ka ayat tarima iran ayah makna niyan nakala parati nagiang kutua ayah makna niyan na buntal kandiditaran. Ayah katawaw no sabad kala iparati na kata si isumpa. Nagugiang kutua ayah makna niyan nakatutubo. Kenapa giyan iparati ayah parati nagiang kutua ayah makna niyan nasi ko puso. Giang kutua di makaparara di kuaya makna niyan amal nagal buko tao ko di niyan nakapagintaw sisa giang ke dunia. Pero nakamalay parati giang kutua di kedaan sa toto bugay nasisi ganiyan sa pedian. Ayah makna niyan na ririto niyan sa pedian. Karena begitu malay parati. Giyuti pitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah. Tanu dan nating mani Rasulullah kaadna matatagu lawas amudghah saqamas asapu idza salahat salahal jasadu kullu. Igira ami tegumpia na di tegumpia salangun wanggota wa idza fasadal jasadu kullu na igira ami binasa na kebinasa sulangun anggota. Ala wa huwal qalb. Tanu dan nating mani Rasulullah kagianan so puso. Anda ni kategumpia posok nami tegumpia sa mga anggotatan. Anda ni kabinasa niya nami binasa sa mga anggotatan. Nah, giyanan ayah makna niyan na niya pakaraya grekatan wagi yang kanan amiyaw na abiyat ya tanong mga ayat. Nah, pada pun niya pakaraya grekatan na innal islam huwa al istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ati wal bara'ah min asyirki wa ahli. Mia pakaregi rakatano ayah peterunai Islam nasukam bayuran tangak wallah ku kaisi sanian walin qiyadu lahu bitta'a nagu sukab siunu tesirkan yang sanggulalan sakapang unutan wal bara'a minas syirki wa ahlih nagu sukapanang gila inaka awata kata waranga si kuya maknanian nakapanakuto subanga tau amang apananakuto. Gina ni miya pakaraya giratan. Sa Islam, na ayam makna niyan na kailangan na makasusundong tanok wallah. Di itano makambuyurantang si iku wallah. Nagudi itano ron makapasyunot. Kenapa tano pemamili isu agama? Ya may kami ni pagayon ginawang ka na tika gii ka agama ini. Na may ka di mi pagayon ginawang ka na tika gii na kanaba ini agama. Na ino kasalakaw nanan. Pwede pa naman pakaraya giratan na so agama ami tataliaduk ko benar nagianan agama Ibrahim alaihi salam. Ino mo ibkalu Ibrahim alaihi salam. Na ayakap kalu Ibrahim alaihi salam na paganeron nakagisu Ibrahim na miya kanalian so agama niyan ada abaw na miya mangandao. Dabon mindao. Kadua na so Ibrahim alaihi salam na ayami betul kanian aku mga nabi na sa kanian su abul anbiya sa kanian ama mga nabi kaya kadaklan aku mga nabi na si imiya kapon si iku Ibrahim alaihi salam na aya agama niyan na ginan so aya makna niyan na agama pembetul sa Hanifiyah. Nah pada pun nama pakaraya girakatan na inna muwalatal mu'minin wa nusratahum wa bughdal kafirin wa muadatihim aslum min usulil millatil hanifiyah. Sukunso kinuga pilaan ko miya maratiya nagusukata bangikiran nagusukik kagwede na ko mga kafir nagusukari dua kiran naginan ipakasal apa di ko mga pakasal o agama ami tatalian uci ko benar ginan ititua kapagagama miya rawat ko Ibrahim alaihi salam aginan imiya tunduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ni sampai ni rakatan ko kaya pakataling man ni rakatan. Pada pun nama pakaraya girakatan namata na sukakwa ako sabaad ko agama nagusuki bugakan ako sabaadon na lagi danan usipa to mga Yahudi gusto mga Kristiyan api mimili aniran so agama kana bayran pinggir baklam piya to na Peter wallah
afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Pitiruanan wallah ko mga Yahudi o mga Kristiyan upama ating manay wallah na pagpamamilian yung susaba ko kitab na ikakagudi susaba dun ginan ayamak na niyan na kailangan nagyang kutwa. So kapag galibakatan ko agama na papasiyunot tanong si wallah sa kumplitong tanong agyang kutwa agama tanong sa kana ba tanong pamamili agyang kaya ayamak na niyan na agama tanong agama Islam. Kailangan na panggalibakan tanong sa agama sa tarutupak ang gilibak panggalibakan tanong sa agama si ko kita kini sugun nakatanong wallah si ko kaya pakambatang yan na si ko Quran nagugyang kutwa ayamak na niyan na kaya pakapunian kaya ang gilibakaw ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gina ni kailangan sila katanong mga rip no Allah paganad tanong agyang kaya agama tanong agama Islam nagwing gulalan tanong sa tarutop salita ng pamamilian agyang kaya agama kagianan kaptugumpiya tanong si sagyang kaya dunia kapakapas tanong si isa dungan amori. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.